lento khona ibhari kuthiwa Mdletshe uThobelani hayi umphethe awusithobe ya aproduce wathi hayi khona la kuthiwa ubright ngifika ndosolo lamsho ambition wathi ushayela umthithi uyasifuna bhenga mina asambeni sayiqala lento kwavela ilanga kwasikweletu kwandaba ngabizwa kahlaliswa phansi njengoba sihleli ngaquliswa kabanzi buka ngalomhlala phansi wami kwathethwa khona ngathethiswa ngangathatha lutho kwashintshwa buka kambe nyoni ngashintshwa kwaqedwa buka kwaphuzwa igazi kambe likaba kwamshado ke omumbi lona ebengingasikhethelanga kwayimina ukuzalelwa ngaphandle buka okwalezi izinkinga zabangani kanye namantombazane namanga sikhulise samba ngaphansi buka okwaleli hlathi kanye elesidakwa ezihamba nemizwa eyokudlala ngothando lokuthanda noma ungasathandi kwashintshwa buka kambe nyoni kwashintshwa ngempela kwaqedwa ngempela lapho kwaphuzwa igazi kambe likaba angazi Yo, asinibingelele ke siphinde sinamukele namhlanje kulolu hlelo luyinqayizivele igama lami uNtokozo starring ngwakwaZulu. Bafethu ngijabuleke namhlanje. Kunini ngimfuna lo muntu lo waze ngamthola imatasa ke le ndoda le. Namhlanje ngihleli no Bright, uSihle, uSambulo, owakaPitso. Ngize ngayitshela ukuthi nje bona ngifuna ukwasho wonke amagama akho right baba. Hayi randa bezi. Ngiyajabula kakhulu mfethu. Abantu ke Bright bayakwazi. Bayakwazi kodwa futhi nginakho ukuthi abantu abakwazi. Ya cause indawo sikuyona ihleli kunabantu abasha njengoba siphila nje kunabantu alokho beqhamuka abaze bayimitha kwipoetry kabusha ukuthi konke kuthiwa ipoetry like mina ngazobasha sekukhona noba like kodwa uthatha abanye bebekhona bekwazi kodwa kuyena umusha so ya bakhona engibasha kubona udabuka lapho Bright ngokusuka nje ngoba ngila eThekwini ngisewasendaweni yaseNanda kahle kahle but ke la ngivela khona kakhulu uma usithola ngami ngokuhlehla ngwasematatshela la indaba nje isuka khona but ke kwandaba ngabizi ile ndaba ukuthi indaba ijulile ngoba indaba kaBright umuntu okhathazeke kakhulu ngendaba yefamily yakhe because mayithola uyathola ukuthi kahle ekugcineni abasuki futhi ematatshela kahle kahle indaba yaqala eMtuba ngoba uPitso ifani sometimes abanye abantu ke ifani yabaduzulu which mean yabadideka abaqonda ukuthi ifani yini so ifani kuke kube igama lomuntu ekhaya owaye umuntu othize mhlambe owagcina ukwenza izinto ezinkulu ekhaya wagcina sekuthiwa mhlambe njengoba kuthiwa nje ustarring kwagcina sekuthiwa kwaZulu khona ustarring yabo selingena kanjalo ukuthi khona no starring kwandaba yabo sekukhula isibongo ngenye indlela so ke kahle kahle uPitso ifani kahle singaba kwaNkwali unkwali ushamase kahle umkhwanazo unkwali yikho ufaka uMtuba uMtuba kahle ke usilila siqhamuka khona ke kahle imvelaphi yobaba omkhulu nokhokho ila khona ke siphathe into ke namhlanje sabaleka uPitso ahlahla kuzona isibongo sakho sangempela ifani igama ifani yes endaweni engikhulele kuyaziyo ukuthi kahle lapha ikamkhwanazo kodwa basebenzisa ifani uPitso because even na kwi-ID yes sipromote uPitso because ubaba omkhulu wethu owagcina enza izinto konkwali suthi ke sase sithi masihlehla sesibaleke bebaleko baba omkhulu bebaleka ngale komtuba sibaphelela khona endaweni yasematatela ngoba mothi uyathola kahle abantu bakamkhwanaza abaningi bahlukene basplithekile abanye bangalanga ngakonyukhaseli abanye baphelele ngala kodwa ngala koNorthern Cape yabo because babebaleka ngenxa yezimpi zakudala ngala koZulu behlukaniswa umlando wamakhosi athize bakwesinye isibonge ngeke ngize ngidalule into ezezadlula ngoba kwakuvusa injunju ngoba kwakuyizinto ezazenzeka singakabibikho kodwa ke phela kuncinza insila negazi lokho ukuthi sisawazi umlando ngokuyikhathaza
Ekwazini kwami nohlobo lemibhalo yakho. Mhlawumbe umuntu angabuza ukuthi ifice nini lento yokubhala noma uqale nini ukubona ukuthi yazi ngiyakwazi ukubhala mina futhi ngingama phambi kwabantu. Ndaba ezitha enginakho la ile indaba yami nokubhala angeke ngize angathini angiyibukanga njengento ke yaba serious before ngoba bekade nginento ebekade ivela ingidla la khona ngiwumuntu engithola ngingedwa ngicabanga ngikhulumela futhi like omunye umuntu abengaqhamuka benakho lokuthi sithini ugrand yabo ngithi mina kodwa you understand ngi right yabo ngoba bengizwe ukuthi futhi mangikhulumile ngedwa ngi right yabo so lento iyenzeke futhi ngathini lento yenzeke ngikhula kwasho ukuthi kanti impilo izohamba ingimithisa abantu esikoleni ngazi abantu ngimitha abantu abayasha esikoleni hawo ngathi mangithi ngiyaphila mina ngikhule ngiyidansela but before kudansa bengumuntu obeyiculela esikoleni kwazi ukuthi hlobo lo nomdanso imdanso ebidanswa ngabo 2007 laselokishini udansa nabo oshiwe Oshiwe okade babe negroup ngathi sibaqande egroupini yethu babaza ingako bazi wonke nani ke compete nabo bonke bayazi sasibadla negroup engangihamba nako kuthiwa ama-Latino sasibaqanda ama-Latino nani banga kuma-Latino ama-Latino kahle igroup endala from elokishini but yakamashi lokho ilokhu ihamba ngamakhona abangenayo abanye naye ngathini ibile movement ekhulisa ithalento lomuntu ebilibona ukuthi nanga umuntu manje osekhona elokishini elukuthi and futhi kuyazwakala ukuthi hayi uyibambile and futhi unabantu une fan base so lento nami yagcina ngimthelela ukuthi hayi khona uBright wasenandi endaweni ekuthiwa yasenhlongwane but ama-Latino kuthiwa awakamashi like hey uBright angempela baleke bangiscout baze bangithola bangiscout because noshiwe sazana vele from elokishini noshiwe nami ngamscout sengimscout egroupini sekufune kumuntu ngakhuluma nenye ezinye zazo ezenja zami esasidansa nayo ukuthi hayi ukuthi unkosi ubhoyela mina ngeke bhoyela ushiwe uthi unkosi ushiwe ke mina ushiwe yodlala noTshitshi noZamo yabo Ntokozo bayadansa ekatshela wena hayibo bayazi isho Vandrom beze besho bona ukuthi hayi ngeke khona uBright ama-Latino angeke asifaki imali anything ngithanda but that time life was funny and sas-enjoy it was a competition and yayisikhulisa inthiba nje intweni le isithiba even though kwakwenzeka izinto because siphila impilo yasekasa yabo like vele ngishintshe bakuyashelwa baqonywa abantu benzani but kodwa thina ngoba esasibambeke as i-art ngalesa sikhathi as-understand ukuthi senza i-art because into yabona into adala ukuthi ngi-understand ukuthi siya-understand senza i-art ngabona sesila kwi-poetry life ukuthi madoda sisuka lapha ngiyakhumbula futhi bese igroup singa leyona igroup eyodwa singekho ndawonye futhi singekho emzweni weyinkondlo sicandana futhi nivuma ukuthi hey sibantu navudansa yabo nami hey la uyadlala mfethu yabo kodwa sonenze nje namhlanje uyikhotsha la okutshela nihlangana kanjani namaroto amaroto like amajita from ngasekasi edladleni esikoleni impilo iqala lapho ngoba ubuza sihlangana kanjani sihlangana kahle sazala ngomdanso ile efisho ilokishi lethu lincane like yonke into oyenza usheshe udume manje so like sazana kumdanso like into ethi lula like awusibani manje nawu uthanda poetry nami ngithanda poetry like kwavela ngobani iqala kuvela ke ngoshiwe nothendayo mzila noma umjini ekuthiwa unhlonipho owakagwala naye ngiyamkhumbula so mntamba uma ngingakhuluma iqiniso that time kwakuyimina engangidriver abantu ngakithi ngisho ukuthi hayibo ngingakazenzi mina ngingakakhulumi futhi ingidriver lento uthi angeke bafethu labafethu uyadansa ushiwe yes ngiyazi hayi kodwa bafisa ngicela balalele labafethu nomjito bayakhuluma kodwa abanokuzenza kuthiwa inkondlo bacela hayi izolona mfethu uyamtshena umzulu uyamtshena naye lo mfowagwale ngemshiwa unhlonipho ni lento ingidriver logic mfethu ingidriver mfethu lento ingidriver ndaba
ngijaba vele mina vele ngilo muntu obade ngiqala mina ngimuntu oyikhulumela oyikhulumela. and manje le ngoba ngisho kanje umuntu abantu abawufakazela walokho abantu basekhaya njalo mina ekhaya ngiyathethiswa indaba uhlali wedwa emvakwendlu mina khona ukuthi ngiright kodwa mama kulabantu abenza inkondlo imina nomoya othanda ukuthi bafethu kunantu abenza inkondlo ningabalaleli nikani labantu ethuba so mina benga-understand benga-understand kini ekhaya abakaze bayicabanga ukuthi ngumuntu wenkondlo ekhaya ngaziwa njengedansa nje uthi uma ufuna isihlo sihle uyadansa and manje uyahlupha ubuya ebusuka akayenza umsebenzi wesikole enjalo ubuye uyakhathala uvuka esikoleni late ilento yakhe ati kwama-competition ngomgqibelo njina manje uzoselwa ilento yakhe ukuthi ukhave riyeza le kwamasha kodwa uhlala la endaweni yasenandi enhlungwane yini ngempela ungawuye kumdanso kanti basho ngazuthi bayangipressa ukuthi angiwenze more enze more until-ke yaze yaphela indaba yomsindo womdanso yehla nakhona umoya ushiwe ngiyawubona umoya ukuthi ushiwe uyena waqala wayidilika umdanso and mayeyidilika nami ngiyidilika ngithandi nami mina ngitshontshwa isipani lapho singifaka emakhishini and uma ngisebenza emakhishini obviously sesiyangidonsa ukuthi ekusema ngithola isikhathi azi ngiy'nkondlweni ayikho indawo ayikho into ongakuyona because indaba emakhishini uvala u-off part ney'nsuku lento ongayilindele lapho ithimba lami lingigqilazana ithola amagigi nama-artist asesematheni bafakwa kwama-platform amavidiyo hhayi ngathi uma ngithi mina yibonawo ama-latin engishiya ade enze ividiyo no-Black Coffee no Black Coffee ulo uzex bantwini nale mpahla lethi ola yetha hayi ngabona ngisala yabo lento ngayifeel ipressure ukuthi ngiyasala kodwa hayi ngenhloso ngokuthi umsebenzi ngezwe ngathi ngiyacindezela but was fine because kwakuyi-life ingikhipha entweni ngingathandi mina kuleso simo futhi usakhuluma wedwa lapho ngiyayiphendula lapho ngiyayiphendula ndaba isikhathi senginaso senginesikhathi namajita-ke ngalayipho kwi-poetry ayangiluza amajita ami edansi sengiqala sengumoya wamajita lawo engangiwacanda sesiyazwana-ke manje nasenesho ukuthi ubright ngempela usehlele wele sivale ngempela ubright ngempela sihamba naye ngempela ubright futhi lento yakhe ukuthi uthanda ukugqoka iyaphila futhi and manje yabo lento noshiwe ushiwe-ke sisidrayive lento ukuthi ekuseni asiqoke kanje yabo noshiwe uyazi iziyashe nazi asebale siyashutha uyasho ukuthi uyayi-on lento khona ibhari kuthiwa Mdletshe uThobelani hayi umpetha wasithombe approach ushiwe wathi hayi khona lento ubright ngifike ndisololangisho wathi ushiwe lo mjiti uyasifuna bhenga mina asambeni sayiqala lento kanti yenzeka lento khona le bhari kuthiwa Siphosabanguni yasemlazi fethu aliya out ibali iqale nge-honesty isho yenza hayi bafethu angiyayenza lento bafethu noma ngathiwa ngiyanicela bafethu ngicela ukuba inini abafethu ngikhwanje nani ngenze lento eniyenzayo nihlangana kanjani uSiphosabanguni obo wasemlazi ipoetry bafethu asiyihloniphi asiyiniki indawo inomoya wayo ngeswazi thina esingesoqonde because namanje sila yiwona le out le ihamba i-poetry session amaningi la khona sidonswa umoya osikhombe entuzuma kuthiwa kunentuzuma olokishi kwi-society yabe-poetry la khona ngithi mina uma ngithi qa hayibo khona le out baqhamuka kwiphathi yesession ekuthiwa iziko lamagama nayi le out le jekhi le futhi uma ngibuka nami ngiyayibuka like le jekhi uma ngilahla amehlo hayi yenza ngathi ayingiboni uma ngibuza le out iyangibuka like le out ithi kodwa umoya wayo ngiyawufila ukuthi umhlophe umoya lo mjida lo yabo hayi le jekhi ngiyidrayisele like ama-out ayangibona ukuthi ngiyayenza i-poetry kodwa manje yabo ibona bayaphusha bona nje le jekhi yavele yangigqilaza ivaliyeza ngimina yazehlisa ithi hayi ekuseni kuhamba kanje nimjida nayo sho bathini sho uthi ucrank ngisho uthi angusipho mina bra mina kuthi ngu-bright mina uthi hayi mfethu hayi ngicwele bese ngomoya wakho mina bese nami ngicwele ngawo but athi azini bra niyaqala ukuxoxa la bese yaqala mfethu lo mjida ngicela ukuba umngani wakho mfethu mina ayikho iflop wami yabo athi hayi bese nginezinamba yakho yazi into engayithola ukuthi lo mjida wayengihlonipha
ibhadi khona umoya wayengihlonipha ngalesa sikhathi wawungakatshaleki kwamajita Yeah mfethu. because phela lento alikho iphutha into uma ingakafiki kwabantu ohlala nabo kakhulu kubaphoqa. kodwa lo mjita wayesewumuntu oyiseyibona into yami isila kwi-spotlight ngale nto uyayibona yena because unalento lokho eyitshala ukuthi akuse azi abantu bakuzwa kudala azi abantu bakuzwa kudala phezu yazonwenza ngenye indlela mina kanjani ngoba phela phezu ngithuso wena mina Nabo nami ngithuso wena. wena ngithuso wena ukuthi mina lamajita ekuthiwa Amaroto lawa ngihlala nawo avume wena neninye outlame ngithuli so uliso ngisafuneze la omunye umfethu la ngisafuna ummithe ndaba and manje lamajita ngiyawasaba ukuthi lamajita ase right kwapoetry Yabo. akasadinge ukukhuliswa ngithuswa ukuthi nabantu zongisukela basukela mina ngiyaqhamuka kulento mina manje indaba imbi indaba angibhali angilithathi sesezincice phansi lento iyabathusa nabo ukuthi ngiyayenza ngiyibhala mabe confirm kwamajita Amaroto like ya akayenzi lo mjita namanje ngiyaya ngibhala wenze shani ngiyabamba bese ifika ngesiqephu sesihloko bese ngipheka ukuthi indaba yami iqondile ngicreate ngibhala ngami nezinto ezenzakalayo mina nje yabo inkondlo zami ufica mina ufica umoya wami uthi ukhuluma ngayo uzoyibhala kanjani ke wena ngikwazi ngiyayichaza mina phela manje ke ngicela ukubuza umbuzo ukuthi kahlahle sasingavela nje Amaroto nahlangana through umdanso kagcine behloniphana okay vele lento iqala from kumngane ifashion isifica vele sisabantu abakwi-style kahle phela uma udansa kufanele hayibo mfethu hayibo uyidansa senjani uthakhe ini mfethu yabo mfethu nengane mfethu sizibone ukuthi yini enyakazwa yilo muntu lo hayi ungathi mosulwa ngethawula awuya nawo usuke kusuluma ngcola njengoba ngiliphethe ngayibhala ke lokusula wathi besimama kwamanje hayi vele singazi benzana lamathawula wawuyithethe phelela kwenye indawo usule ngethawula ngalazi ndaba kwakumnandi phela sakusothini umuntu abantu bahlezi befuna ukubuza uBright ukukholela kwini into akholelwa mhlawumbe ngangabuza umkhuleko kwabo phela wathi hayi mina ngisonta ngiyinazaretha mina okay ngifuna ukwazi wena ke Bright wena mawuqhamuka la uza la kimi umuntu uyabona ukuthi lo mjita lo ikhona into ye-art ayenzayo yabo kade sixoxe nje nawe off air ngama-tattoo yabo ukukholela kwini Bright ngumuntu othanda i-spirituality and angazi noma mhlambe ngiyahlanyana indlela ekwenzeka ngayo angikwazi lesi spirituality enginaso ukusidivide which mean angikwazi ukuthi uNkulunkulu njengoba kuyena owenze yonke into njengabantu si-understand ukuthi kunomvelinqanga masikhuluma abanye bathi kuno Allah ngokuhlukana kwey'nhlanga abanye bathi kuno God yabo so mina ngi-understand ukuthi kuno God bese kuba khona amachayi lawo adalwa lawo akhiwe inkoloze nabantu kanjalo bese ukuthi kuzo zonke lezo inkolozeke mina ngiye ngithi mina nguyena umnini wendaba no undodana kaGod because lento ngiyibuka ukuthi mangizolokho ngicharge la kulabo onkoloze laba abawonkulunkuluwana lento nami ngiyayithathelisa angivale ngicharge ngqo kuNkulunkulu shuthi ngingamanye amazinga ngasho ukuthi mina inkolo yami ilele uNkulunkulu laba abanye abalanga phansi ngiyaba understand ukuthi nabo bayakhola bakhona bayenzani bese ukuthi nabo ngiyabahlonipha ngibabandlululi which mean engangimema umuntu ohamba ngesinye spirituality sekhe sokuthi yena uyipostoli or mhlawumbe ungumngoma or mhlawumbe yena umvangelo kanjani lokho angikuhlukanisi because mase ngibabuka bonke labantu njalo into yabiphelela kulo mvele sonke siphele endane yonke wonke kumvele nqalo yabo manje isithi manje ndaba mina mase ngibuyisa kahle yonke lento uBright umuntu wespirituality ukuthi wena ufuna ukusidivide uthini uzoba nenkinga ngoba uBright uunderstand lento ukuthi thina siyamcaza uNkulunkulu ngekho sidingo yayizwa lonto kodwa uya understand futhi ukuthi mase simcazile akanankinga ukuthi nina nimphakamisa kangakanani futhi kanjani manje sabalula igama la kodwa manifaka yena uBright nomfica ngiyakwazi ukuthi uyayithanda ifashion indlela ovela ngayo
abantu futhi bahlezi benento abangazisho uthini ngabantu ngobuwena buka nje uhlobo leinwele zakho namhlanje kusasa ungavuka zigreen I know awunandaba aha yakunankinga into engiyifundile before ngibe lo muntu okulesi sigaba engikusona ngike ngasaba ukuba yimina futhi before ngisabe ngike ngacindezeleka ukuthi ngikholelwe kumina ngenxa ukuthi benginaleyanto ukuthi ungazi ukuthi mina ngizoqhamuka nento engakaziwa ngizobukwa ngenye indlela yabo kanti nalo ndlela engizobukwa ngayo ngizobukwa ngezinto vele ekade zayibizwa abanye abantu ngazo bethukwa ngazo o befaniswa ngazo kuthiwa bayilezo zinto yabo lokho ngiyincintsha athi ngiyincintsha ubumini emva kokuba udiscover noma ukukhulekisile lokho ngikhululekile kodwa manje kubuhlungu ngoba ngikhululeka sengiluza izinto eziningi because ukuze kube khona inkondlo siyoyenza kodwa hayi la siyoyenza mhlawumbe kungelinye ilanga la ngisho khona ukuthi kwakufanele ngilahlekelwe uthando eyizwa lona ukuze kuma kuqala kusondela ezinye izinto ezintsha which mean more nothando like awubi nakho konke because kufanele uhlelupha uyayizwa lonto kahle hle mase ungenalo uthando awuphi uyancintsha nazi lezi zinto uyayibona usuyayibona nje lezi zinto zonke nje because usuyincintsile which mean mina ngisanalo luthando leli bengikade ngiyifaka ebantwini o ngiyifaka ezintweni engangidingi ngifuna ukubalansisa ukuthi ngifihla ukuthi ngifuna ukuba yini like abantu bakassethe kuze bangassethe yabo like bengicina sengiyiposition endaweni ewrong ngenxa ukuthi ngizama ukufida abantu ukuthi ba understand ukuthi uBright fine understand kodwa afisa ukuba yiyona kodwa ngathi ngaqalazwa nenani ngathi ngaqala bela yabo lonto iyangincintsha because bengingagcina lonto bengigcina kule kuthiwa hayi siyakuzwa bengicina ngokuyixoxa like into uma uyixoxa ke ayisenzeki because ugcina usuyilokhu ikhuluma uma sibala iqembu lamaroto omunye umuntu angafisa ukwazi nami nje umbuzo engihlezi ngobuzona futhi ngifuna ukukubuza ungiphendule nebangaki babale futhi mawuthi amaroto obani nobani amaroto kahle yes akhona ama poets asiyiqali la khona ama poets kwamaroto amaroto amajita kahle nomoya azwa nayo wodwa mayodwa ngokukhululekelana nje kuphela into ebalekile ukuthi fa kube ne-honest nanokuthi manginawo ngiyakwazi nokuthi ngiphefumule umina so ugcine kwamaroto kukhona abantu abafikayo iminyaka ilokhu iqhubeka so ngizoqala ngisho kahle labantu abafika uze ngingadideki mase ngihlele athi umuntu engenilanga upresent interview wangikhohla so kukhona umfundo kukhona music slave sicela somculo mfethu kukhona uThendayi Mzila kukhona uZamocofi kukhona uNhlanhla uRabbit uBrooklyn mfethu kukhona umfoka Gumede ukhathi uJiji mpangazithi kukhona uSmart Black Mampondo ngicela ukuthi othi angiyimalanga la nawe phela uyayibala nami ngiyayibala 8 so amaroto ehlangene bakhona abangazenza inkondlo bakhona nakho azongishaya ingwenya engiyaxolisa kampala ayibona ngafethu uDumakude fethu uDumakude ulanga naye shuthi siba u9 kahle hle mase siphelele samaroto la kwamaroto ke nayo into efanele abantu bayazi amaroto amajita and futhi lento yamaroto ayiqalanga ayona into ethi mayiqhamuka siyithathe umsebenzi kodwa iyelokhu ikhulela yona ukuthi kulento engifuna ukunika yona manje into enkinga asikakakhanyiseleki sonke ukuthi yini abanye abakhanyiselekayo bayakhanyiseleka kodwa ngezincazelo ezingafani yabo so mina ngilo muntu kwamaroto ongafuni ukuqeda lo yamoya lo ukuthi ivari lo waseqaleni ukuthi ivari ingashintshi yabo makhona into ekumele siphushane ngazo asiphushane you understand ngingahlushwa i-drive yakho ukuthi namanje wenzani kodwa ngingayisupport lonto you understand which mean nginalento ukuthi ngifa la ufa khona because lento siyiqale singenalutho why mase sinento sesiqala siyashintsha so
mina ngilo muntu ku spirituality samaroto olwa nalo moya futhi ngizowulwa ngiyoze mhlambe ngiyeke ukuba yiphathe group ngokuthi mhlambe ngicima athi ngiyigroup asiyona igroup mhlambe ngiyoze ngiyeke kuba yimember yesijida mangathiwa sengiyacisha because mangisavela ngiyohleli ngikhuluma izinto eziyivara kube ukuthi hey lo ukhulume kanje because amaroto vele ayaxabana to be honest kwesinye isikhathi sabantu yabo kube lanto uthi abo Bright uyasangana yabo kwaku lo mbuza benga ngizobuza phela kwakuphatha kanjani noma kukuphethe kanjani ukushiya kaSipho kwakuphazamisa ebucikweni bakhe empilweni kungiphazamise ezintweni eziningi because ngeke ngafila nokuthi kuona amaroto ngeke ngafila ungazuthi ikhonto engekho grand yabo ngabona futhi ukuthi ukuba khona kwaSipho ukhona into ade kuyidlala kumina nami bekade ngingayihloniphanga esaphila esakhona yezwa lona nami futhi lokho ngabona ukuthi kuyavela nasey'nkondlweni zami ukuthi ngishaya nami mangikhuluma ingakho ezinye izinto ngathi mangiyiphefumula ngizwe ukuthi ngiyaxola or iyathinta kumina ukuthi ibe indaba ephilayo mangiyikhuluma so ingiphathile kabi to be honest kakhulu because iningi into ezishintshile and manje ezinye izinto iningi into evelile ukuthi awuseyivela ngoba usungekho ma bro useyivela ngoba usungekho ngoba yabo kodwa lokho kungakhela uxolo manje yabo abantu ngalesikhathi besafuna ukuthi kwenzeke izinto ngendlela yabo akwenzeki yabo khonto yenzeke baningi ababekhala ngosuku uSipho engekho the day kwenzeka isimo baningi ababeluza inyembezi ngibona kodwa ngalesi sikhathi kumina ngifuna uqama ngangazweli lutho kwangathi diki phela ngangicasukile ukuthi kwenzeke kanjani the day ke sengibona ukuthi ayazi into iyaqhubeka umjida akekho serious le ayi serious lento yabo manje sengiyibona ngokuthi i serious ngokuthi kunezinto evale zenzeke ongayi understand kuyibuza ingoba asekho i-out ebelizongibhoga yabo ingoba manje kwenzeka kanje ngoba vele kahle vele kahle ingoba kanje khophela egcineni ivari khona mina uSipho kwamaroto umngani wami lokho ngeke kuze kushintshe ufika ngami futhi esijiteni futhi uyena oshoyo futhi uthi ekuse ngifuna ungifake kulamajita ngikwazi wonke yabo futhi ushiwe uqala ngoshiwe indaba ngiyawuthanda umoya kashiwe nami ngiyamtshenza ushiwe vele nami indaba iqala lapho ushiwe i-outlam yezwa lo because nakwana amaroto ikhona lento ekhona le ngihleli ngitshena abanye abantu emaceleni ukuthi I'll feel bad ukuthi mhla kwahamba ushiwe I will feel isikhala esikhulu esiyobhodloka kwi-movie ejida samaroto because ushiwe I feel manje as uyi-steering esiconnecta na wonke umuntu and futhi I'm definitely sure mhla kwahamba ushiwe ingakho ngithi ngathi ngangahamba ushiwe ngathi mhlawumbe ngingacuzuka mina ukuze mina ngingayiboni lento ifa lento le mfethu no sikhulwe lento iphile bras kakhulu ke kulezi insuku wonke umuntu ukhuluma ngesikali esikalini itshela abantu batshela abantu baba bafethu isikali ngathi wonke umuntu ufana nami kade eyilindile lento esikalini it's a one man poetry show and fashion so isikali size nendaba embili poetry aside fashion aside and isikali abantu ngifisa bazi ukuthi nginencazelo yaso ukuthi ngiyazi ukuthi uBright sazi indaba yedokodola kwantu like mhlambe silindele isihloko esikanjalo mhla ikhuluma nge-one man show no idokodola kwantu isekhaya ikhaya lami noSiphosabanguni and futhi walenza laphila before ahambe elokhe ngifunza lento ukuthi ekuse bra ngizokhipha iphi indaba yakhona ikwantu village yabo kwantu village man like okay village man mina ngiyidokodola kwantu one day nginephupho for incwadi like okay it's fine lento one day soyenza iblend mhla senza ishow yabo iyoba idokodola kwantu like hey uyaphila lo moya yabo ayisho kwena yabo okay so abantu ke bayibuza manje ukuthi manje like awusilindele indaba lokho zarawa so ngase kuvela umbono kumina because indaba ingimina nami iyavela lento ukuthi hayi idokodola kwanti isekhaya bhuti musa ukuhlukumeza idokodola kwanti yeke gcina umoya uhlanzekile wakwantu nasedokodweni ngoba nina nalomuntu ninendaba enikhulumayo ezumoya so kwantu ke sidlule nakwesedokodweni indaba ke yesikali ila khona ke
kuzolinganiswa indaba kaBright kuyo yonke leminyaka seyiphilile ukuthi lento yakhe ikhona noma yikho. Unini umcimbi? June 26. June 26. June 26 eBet Center. Amathikithi aseqalile? Amathikithi angakawakhiphe and abantu ba-worried ukuthi imalini. Abantu angazi indaba bebe-worried ngemali. Because mina into engi-worried ngayo ukuthi ngifuna ukwazi mina ukuthi labo bengihamba nabo beqala nami bazobe bekhona yini. Yayizwa inselelo bazobe bekhona. Anginandaba nenamba ukuthi kuthiwa ticket sold high. Gcwele yonke iBet Center. Ngifuna noma kungathiwa khona 30 people. But kodwa kube yilaba. Kubo lo 30 wamanami from ngiqala kuthiwa lo muntu ayasimuzwa thi. So lo 30 uzonginika umoya ukuthi namanje sisamne nawo. Njengoba ke kuzoli like now sekuyisikhathi la khona ngizwile ukuthi emoyeni wami ngike ngayibuza ukuthi kwenzakalani kule ndawo engikuyona. Ngabona ukuthi lana ziningi izimpi ezikhona kahle kahle. Like one abamaphotha kubalekela ukuthi a broke. Yeah. And ukuba broker asikhethelanga. Yeah. And kumele sikwazi lokuthi kufanele sisebenze kanzima. Kahle kahle kufanele kahle amaphotha ahlupheke because kunento ayiphethe yabantu. Yeah. Efanele ebantwini ngeke kuze kube lula. Yabo. So lana kufike la khona ngibuka ukuthi akekho umuntu onginakile kodwa athi anginakiwe straight. But akekho umuntu ozanesalalanga ngikhiphanga ukuthi June. But ngithi next day ikhona ishow. Babo abantu bajabula. Mina mnini wendaba ngqo mase kubuyelwa mina sengingedwa angithembela ukuthi inkanda liyasangana. Ngiyasho kodwa ngikhulumile egcineni. So ngaba happy ukuthi ngikhulumile. 2 kwavela kwaqhamuka itoho. Ngo-February. Njoba ngikubula ngikufuna ngakuthola. Phela ngabe kade mhlawumbe ngiyamshaya mina hayi ngisho ngenhliziyo mina kodwa uma umuntu okholula kumina uzobona ukuthi konke engihlanganisayo manje yabo. No, sabonga kakhulu mfethu Bright. Abantu bazoza emcimbini. Bazoza emcimbini. Abantu abakufuna ku Facebook ubani konje? Bazobheka u@Bright Sihle Pitso. Yeah. Nayo wonke ama platform Insta indaba zasedokodweni. Good. Sabonga kakhulu. Ngilindele nami ukuphiwa elinye ithuba elikanjalo because indaba yasedodeni isamecele ngicabanga. Exactly. Futhi ke noma singayivala namhlanje ngoba leyo enye indaba. Enye indaba. Sabonga ukuthi nisilandele kuzoke inhlelo zokuxhumana niqhubeke nokushare noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi Izinkondlo Ziyaphilisa.